Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit ha benar kam da ka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka IZ Group of Institution Bangalore kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course hospital training hinyo scholarship but 6% ka kam haki hospital bahedo India but shabari na banta ka jingkuli ka jingseo ka paret but hila ban legu ban kuli da ka education loan hila ruban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot lani khandai pran riu license arn riwe khandai pra Hadian khandrus nam balabat ikakam nong yalam snong hapendeng umyong uba borna simyong buat uba H lambok nongrang hakash potrik julio arza apulai ila shajit penthmai biang kum kinong yalam bahmat jong kasnong pendeng umyong mairang hakaje kram bakbati CTV uba borna ulopen pau ikajing ai kuble shi pai ba jong kasnong pendeng umyong kibedang ibet bachanya bertendrong biang hau kum usardar jong kasnong bad hau ba lambok kum general secretary Uba barna ulai tu bakat kum kerti penyai kam jong kasnong laju penthmai ginong kit kam snong hisiam man laga arsnam bar hakador ba penthmai ginong yalam snong kidikhat gila jet tang yo sordar bad yo general secretary hakabau sordar bad general secretary kinsa jet saya kirang ba dong bad yo secretary dong iban long kum kidikhat jong ka central executive committee bad hadian balada banjie kirang ba dong bad yo secretary dong on sapelong saya ka central executive committee kabaningkong nakabenta ka jing bahakam yakidikhat kumia kam treasurer bat kiwe Senang pedang jauh ini dan nyau teliki dong, balah poin jauh ini nyau teliki dong, dan kembali rajar terus pak dok wei buat ki dong senang, kembali kan nyau pak terus kendai ki terbiang hari ni ka senang pedang jauh ini. Tiada ka senang pedang jauh ini kat kembali konstitusi yang senang. Ni saya don berbor ke dorbar cisnan ke dorbar kosnan bat ke dorbar pertama yang kekam pada selo sisian arsnan kamot ba ke semua kekam jadi no kekam posnong baro kalau arsnan malah arsnan itu pertama ya kino kekam ada usodar jelas sekretari bat di sekretari dong kerana baro tegar kom penyaji ini kalau ba ya usodar baru jelas sekretari lajiat daga dorbar pulun baro away snong baradin magajiat ya soda baru jelas sekretari kisalet pada pulun ni dorbar jom kidong mapoda badong ni sajiat ya sekretari nangta ni jiat saya kirang badong katkum kicing dan kam hak tu perlu ka tobe kadong kidong malakam bun pa ni jiat ada sepomot kirang badong kidong makam duna pa ni jiat rew ni hatu pelangot ki lang badong ketika rukom bang jumlah profesional kejungi. Menangani harga sepuluh jumlah Jun, lalu mereka dorbar pelun jumlah senong berawai. Nekong nila ayah ka report rekam jumlah senong, dalam report rekam jumlah senong, nila ayah ka financial report, nika pisah tengkar jikan jingdia, bila pisah tengkar jumlah senong berawai. Pahadir lalu kita kikam baru, pasal duit kikam bila pendapat sini. Ni saplong ya kejinjiat ya usodar bat jelas sekretari. Ini semua penong ni dap dari sungu ya kipat ba kedang syania ya nga bagi balam bayan terlong biang ya kini kekam mentala bun senam. Ya kini sekretari itu lajit biang yang aku usodar ya balam ku jelas sekretari jang kasnong. Ini semua nak beli kipat ba bro kebelajian kedang syania ini. Hoi si jing sisa ngila bat laslam yang nekam mengabat balam ngila sedang yang nekam nadu arjar nyau lagi saudaranya balajit jelas ketujuh balam hadu kini kesini bat babun lagi senam kebeladat kam judon kalau ka election kalau pon contested ditang terus senam kalau don kini ka jingnya tebur beda ka kam saudar dari Isyam ba kipai ba kira don kisini ini arut harba kino senang kila buat yang kemakandai sepak prapenyo buat bat ya itu ya pada itu ya lai sepak lai buat begitu ketua ni rejected buat
kita ketiga misutu bagi baik sini kita don ke cincanya ke cing yang ni bro angut ban kita sudai dan tolong yang nekam mencari na kita kabah kami apa jom ke senang karena yang jungiru ni don kawit kathong ba ikwa ban pintiu ya ke senang jungi haki liang baro kam tamne ban wala ya ka song suk song san apa ke senang kathau ban wala ke jingi tuli ka jingi su jumot hak senang hi baro kawai Hawakli ki eki kam ki ba khamjanjar ki ba kasnong gamat hakajing penyat bet yaki kam snong uba barna loyathu bakawai ni kijing ki ba kasnong kalamat hakini kisngi kede kijing dheng kali station pendeng umyong hundai ul ongpat ba hadian kijing etrelang bat ki bor pulet ban bu da no entry hakapor mensi bat omsha iki kali he banyak na station kaniru kalaya rap shibun ke senang jengi kumbalong bakalai ke senang kumbalong center kumbalong ka headquarter jong kane ka district ka Batamai ni malajan baro ki office sarkar nadu ka DC office tartar ki don apo ka senang ka thaw jengi nantai don rusak ni ka yo hat ka don na senang jengi saki ka khai ka pateng ru ka de ni position jengi te bunsin ki don ka tu kani ki jinge ha ka bidai khamtam e bat ka su ka sai Henry, misam pada nak jadi sistem jadi romba jadi rekat ke BDP nila ban penbaik kita ke berfat. Kamu dah tang pada orang kata itu kata. Tapi problem kadang sakui bakalong tak ada kena traffic jam post station ini. Macam malah sini don baik kena jingdang kali jingblok kali. Tapi bos utara mana kena ini kena lang bagi polis. Belang polis ba nila ano ya kanu entry nak bagi trap. Barong na lung soklor, barong nang tay chiking online, barong nang tay na blog, manuan transition. Di kani kalau kateri kapi malas ni, nado nyong biji mesta, kado kendai biji jeniat. Tinggal i bakal kamera kendiat nomor dan tay kali red, dia lek kunu dang lom hi ban ya lek ban gweng jinge. Leh bakwan katrop ka bu jinge. Ini kendiat kalayarap nak ni dia jingkai kali haba kitrap kemuan dong sini sepo station increment Malaysia bismi bagi por bersuan marmai lade ka district headquarter increment Malaysia nak lang ka police department ru kan sabu mo ya ki traffic hangni post station ini pada ka badal kini traffic ka sawara yarapan peduna yang jingkai kali kuma kalau mata lesi ki bapek ni post station tidak betul ki volunteers na professional jungi man pe ya ka ya baik ya ti jungi kali man weng ni tek ek badan rei la da sabar ke bojan kulit kan kam pen bahasa syu haksin bagi por baro yang jonga gum jas ketri jong slong pendeng yong ya ke bagi patba kila ai sai sin pat jing sharia na gum ta ni getem ala jar pulai do ala jar pusan ha ke ba kila pentemai biang dadu sodar wan jas ketri nak tak sensyar kadar po slong pendeng yong ke jongi dia kini kedorbar kebelalong ke sipu terik jom pada Jun ya keba nilayo ya keban pensengau ya kikam kibabun ya keba kesenong ling baka executive committee ling bagi committee trikam keba pair ya keba nakaliang jongi ila ai ke jingshai keban jing ba ya keba kom trikam batai ling ba kadi keba pelong ba kadang ai ni ya ke jingshai ya kalau penting sisar kada apa juga senang penembang kejongi di nagalan juga kumjas ketri nak kata saudara di trailang mentala kumbak handril tu likisnam naga benta balong kli long yalam juga senang penembang tinggi penpau di semua sibune naga benta di patba nong senang di belang ai jaga jing syariah but nagalan jongi dengan nyai tray nak tabar warai jingkala apa kesenang ketahui baru kawai jika tak ada yang bandon kami, nak kita jumpa dengan yalam bandon dengan jingkir kli, nak kita berwarna esok kesain, jangan roy kepar, baru, ya kiwi jingdon kam, apa kesenangan baru kue.